peringatan Isra dan Mi'raj. Ulas Sa'ban ni makokoy 10 di Sa'ban. Jadi peringatan. Ya kung magkali peringatan berarti irosidde peristiwa milo ibu ba emang aja natadeng memperingati sesuatu itu sebenarnya untuk mengangkat imma ginayaro agagay malebih atau angka aguro ng maraja na tampo ilalala Isra Mi'raj tuli angka yolo na itari kalimat hikmah Isra dan Mi'raj. Iya kotomakada hikmah berarti pak disanang. Jadi meloki mala pak disanang oko peristiwa alalangan na nabita. Melotoki mala baraka oko rilalana. Jadi madosa ka kodigaga pak disanang talolongan yawan mirip. Apa iya nero tujuan na yoli ka untuk memberi hikmah. Jadi ya kalau mak macurita iya na tahu matu icalah. Jadi mudah-mudahan angkat talolo madu. Iya. Makui ya. Itu mak bicara hikmah. Jadi iya meniru bawa matu paliku ikin rimedollah. Apa dia gagat di mana? Ya. Iya ro nabita Pak Bu. Agi-agi na pasanre tawelok ko nabita atau agi-agi mak depe ko nabita atau agi-agi na pat dibola telok ko nabita. Ina malakda iha matanre kedudukan. Iya na hametun na melo ipalalampan ni nabita. Yaitu kokui aya ikan narampe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Degaga asanna nabita itapukul ilalanna. Degaga. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Degaga makada subhanalladzi asra bi Muhammadin. Degaga. De tona kada subhanalladzi asra bi rasulin. De tapi makada subhanalladzi asra bi 'abdihi. Atanna puang Allah Ta'ala na palala. Tanya nabinna. Tanya tu surona. Tapi atanna. Iru ya sange ata. Nabi atame matoy. Suro atatoy. Idi angkay hadere o kawat dingi mancaji ata. Iya. Jadi aja tak kada nabit kami bawang ipalala de. Lau baca-baca kita sejarah angka 2 telu nabi na palala puang Allah Ta'ala. Nabi Musa. Tabukai kita sejarah Nabi Musa. Ipalala lo negeri Madian. Ia ko tau malalat biasa. Melo 10 so na malala na panadapi. Tapi si pulauan ni Nabi Musa nola nalatu negeri Madian. Sampato niya pusa. Yang kedua. Angkato Nabi di Mi'rajkan. Apa ia ko tau makada Isra. Malalang lintasal lino. Ia ko tau makada Mi'raj. Malalang lintasal langit. Jadi ya ko makada Isra tu okomi linoy. Ya ko makada ni Mi'raj langi na ti bicara. Jadi Isra Mi'raj. Ya ko Isra Nabi Musa ipalalamat to. Iya. Mengalami juga Isra. Tapi ya ko Mi'raj angkato Nabi. Niga. Nabi Isa. Nabi Isa. Ya ro Nabi Isa tidak Isra tapi langsung Mi'raj. Yakka yuko pung Allah Ta'ala menrek lako langit kedua. Jadi Nabi yang Mi'raj, Nabi Isa, tapi tidak Isra. Jadi yakama to Nabi Isa tu, loko milangi kedua, dia nada api langit ketujuh. Nabi ta, mapamula Isra, letuk Mi'raj. Rewa, pemang, loko lino. Ia namelo ibicara wannya. Siaga waktu pakai si jang. Si jadi. Aja na metal ada apa? Pas ona tate seraro utudang koe. Pengantaran seramen makuye. Saya berusaha pelan-pelan supaya ada hikmah bisa kita dapat. Melona ipalalan nabita ia malaikat Jibril atas perintah mematoro ko Allah Ta'ala. Laipu ia rona nabita na yala jantunna.
Degaga isa lalan na nabitta yala kecuali jantung. Napatamay malaikat Jibril o si di onro jantung na nabitta. Tapi ya rotorongero ang kami matuna wena. Itu air samsam. Makadai pacara may ko pasarea lay bisaybi atin na nabitta sebelum ipalalang. Iya ko patareka de. Makadai ya ko makadaki ibisay berarti macarepa. Na nabitta na tau de na macarepa atin. Iwa pacin. Jadi aga pale nabali itaw pandrita pa hakiki. Makadaya ro air samsam melo ipanca jipa pura sehingga yalingi kasempata gis sa jantung na nabitta. Pura na to si gis sa jantung na nabitta. Dua baraka na. Nigi minungi air samsam. Wat dingi manca jipa pasaulasa. Yang kedua maso tutawe ko na inungi na sabab paselyanre. Yan na ro baraka na sabab pura si gis sa sibawa jantung na nabitta. Jadi dia nisay. 20 si di masala biasa uruntu. Denu bahas manangi. Yang masaworoe maripa yang kalinga. Yang naro palabangangi. Nomor 2. Ia kotolo umrah. Tolo Makkah. Nato umrah atau haji. Dega gamalada. Nak gang kuliah ngatay ko matawa pa ikacuali. Lokoro hajar aswat makbaw. Ang kalala atau denu lema dape makbaw palit cemani. Na nakka mani liman na lokoro hajar aswat napa ni mau pala liman na. Nasa toma bau jarak jauh. Nasa pak dia nanu lema depe. Ia bikin denang kana bawi nabit ya batwe na degaga tau bawi kolawi matawab. Degaga. Jadi tanya hajar aswat mulia nasa patareka etania. Ia miro ampai dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Akapa ia kene batun nama tawab nabita nama kamu Ibrahim. Onron nama cekke Nabi Ibrahim na bau nabitta. Ia toro lau na bau tawe kumatawafa. Jadi hajar aswad itu tidaklah mulia. Tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Nomor 3. Ia ko nabitta tu jokka. Denakan na imatasso. Apa angka alut tutupi. Maka dito panritetan niya nabitta la itutu. Matanam yasu itutu. Apa ia ro cahayana nabitta. Matahari itu terbuat dari nurul Muhammad. Nah ya kusi lempu cahaya na matan nasoy si bawa nabitta na batu hancur i matan nasoy. Nasaba ya se inur na Muhammad na iya nur na matan nasoy. Jadi najagai puang Allah Ta'ala mata soy sehingga dia menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Itulah kemuliaannya Rasulullah. Ini sekedar pengantar bahwa peristiwa Isra Mi'raj aga yalok kurilalanna. Maka dia ko anu pura-pura nola nabitta tatta angka baraka ko tilalanna. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua. Iyaro nabitta wattun na ipalalang melo ibawaro. Magi na atin na bisay. Agistinanya magi na atin na yala. Mana tan deni dio. Atau magi de na jenne. Tapi kalbunya pasang opidi. Maka daya ko po ang Allah Ta'ala melo me wasiruntu tanya lepak lilla mo pake iya jolo mo pacing ilalang na mo macacho pangukoy sa liwa ko macare pa ilala din alagto. Iya pa iya ko kuy kang isaliwang nito pa may gataw makukwaja ako mabicara tapi makacare pa tinailala sa para milala na wadi kalasyo akhir tapi dito gago ko rapa nila. Iya jolo. Ina na melo masampaja tawe pagkasingi niya. Iya mo melo menre umra melo haji pagkasingi. Iya mo melo pigaw sili jama-jama iya jolo mo pacing. Iya na iya mapacing insyaallah. Lattu iya tugang mo jamay. Ko yung pasisumpu mo si Bapong Allah Ta'ala sa balong mo pamulay na. Sa balong kedo atakale mo pasiruntu ijolo iya anu napakangkay po ang Allah Ta'ala riolo tan na pajajin na watakale mo. Wa nafahtu fihi min ruh. Yan dihambuskan. Iya lalo mo pakanjaki. Nasaba iya mitune wasibat. Tapi iya ko iya masolang masolang ni saliwan. Iya. O kumitulah saya mega. Iya nang katau masiriati atina tu masalah. Mapat dia atina tu masalah. Matandre ati to. Iya. Maborro ya to tu. Jaga. Jadi iya perlu dipacing. Iya. Iya naruh hikmah kedua ta'ala. Hikmah nomor 3. Kenro ibawa nabitta subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram al masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Dua, masigi, loko masigi na de na koro lalangan na nabita, de. Nabitta pole Masjidil Haram, ibawa lo Madinah. Pole Madinah, ibawa lo Bukit Tursina. Pole Bukit Tursina, ipataru lo Baitul Lahmi. Oki Baitul Lahmi, parewa te malo Masjidil Aqsa. Ia kene malalang inabitta, ipalalang inabitta pole Masjidil Haram langsung ke Aqsa. Sisa bumi patapulon na 3 kilometer na lalagi. Tapi pole Masjidil Haram, ibawa lo ko Madinah. Napai tilaw Bukit Tursina, napai bawa lo Baitul Lahmi, napai patama Masjidil Aqsa, mancaji 240 na kilo. Nalalagi. Malampila da yang lalangan na nabita tu. Kaya na kira-kira kampungnya ruko 20 kilo. Apa biasa mangoto aruami ratu na 70 kilo. Unroy mangoto. Tate serawan nito yo setengah na 2000 latu mangoto ye. No, iya ko makadani 20 kilo Muhammad. Iya, tapi ipalalang nga, de nalalang. Iya makadani asra diperjalankan angka rojan dinding. Iya rojak dindingnya de nule macan ne akatalu sia sosiwan ni cicam ni. Tapi ya kona panu iropu iman napa na puta na mo 50 jadi to makuiro macarita na miraja maka de kona bitta mi malala de na mungkin latu tapi nasaba ipalala nyo ko Allah taala didampingi malaikat de naganna si puluhan ni na lawis makuiro. Jadi iya na honai masjid ke masjid padahal ka alalangan nabi tade to yalo ko Masjidil Haram ibawa lo ko Madinah na isuro masampajang ko malaikat Jibril. Selesai masampajang makutani nabita Jibril onrongaga ye maka ni malaikat Jibril oko komatu malaikat dapura Muhammad Madinah sana ye. Selesai itu ipataru ilokot Bukit Tursina Gunung Sinai isuroy masampajang pure mak beresal nabita makutani ko malaikat Jibril onrongaga Jibril maka ni malaikat Jibril oko ni Nabi Musa lawe komelo isipat bicara langsung si Bapa Allah taala wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tursina. Napai pataru nabi telo Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Akon ronna Nabi Isa jaji isuroi Nabi tamas sampajang pura mas sampajang napai pula makarukunin Isa bunuh Maryam dilahirkan. Berarti agak guru ngomong pak. Magi Nabi tanai bawa lokko Madinah napai tilok ko Bukit Tursina napai bawa lokko Baitul Lahmi pasangi maka daya ko angka onrong pura nonroi walli pura nonroi tau madece elau kokoro angka tu baraka. Ini penting. Iya to na tu pas sabarang na tolong masyarakat guru wali ko mati. Koto tamu ko si di kampung. Iya na tu pak lo ka Kalimantan, lo ka Jambi, lo ka Palembang. Tuliam itu waktu tanang angka gamurit na guru to ko. Ni ka tau panrita ko. Saya beberapa kali nih akhir-akhir ini ketemu dengan 4 murid langsung na guru tak ya Jabdur Rahman na modal deh. Angka patete kita na guru ko alai. Asap pule lagi tau si bawah. Patatau nyukola isi bawa guruta. Waktu tenangi maka da kita aga na baca guruta. Nasang ka pasan na guruta. Maka da namo mo bawa mana kita eko de mo bawi cik dia pada mo iko de kita mo bawa. Tapi namo de mo bawi itu saya eko mabawi cik dia mamada ini. Ternyata itu adalah kitab Al-Jami. Iya. Jadi saya dapat cerita na guruta. Karena murid-muridnya di situ ada barakah. Nasabak dia na mungkin dia gagal na lolonga cik ditogi dua togi. Tau promo macu atau pandrita. Itu yang sering kita ambil. Jadi ya kau tamu ko si de kampung aja na to makalakin rin na sunasik ko kanja. Aja na to lian rin urus. Kemudian oko di pokok na yan na yasam Israel. Dan apa meraja napa Israel. Makada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Iya na tapui aya dua mi. Okui Masjidil Haram, loko Masjidil Aqsa. Padahal kali selesai Nabi tato, lai Madinah, lai Bukit Tursina. Madini tapu ya rokoya makada minal Masjidil Haram ilal ilal Madinah, kemudian loko Bukit Tursina, Madinah tapui. Napasang ni Pak. Ia sangi Allah langang agama masigi loko masigi. Makanya di tau okui masigi pasangi meka maki menre jupanda. Ia ko masampaja subuh ki ko Masjid An-Nur. Tania kami menimah kalame kami reju pandamatu oko kak pangkep masam pajalur aja tak kado kopi sigiri lek pamanre magai katong bicara agama magai iya kotak ko isalai Masjid An-Nur masam pajasubu ki onna
na ini akan memang imakadoko kak masjid raya na pangkap matu memang sampai jalur natakko to kecelakaan ko pare-pare na tomate aga pakutanana ko ngalata ko malaikat pulikin ro ya atakui ikin ro melolo maka da puluk ko masjid An-Nur on naro melo ilok ko masjid raya pangkap masam pajalor maka di ko ngalata atakku ya tu pasalama ina sabak masjid ko melo nalaw itulah hakikat Isra. Dua telu tu istilah okui dalam na agama makadama tu ya pendapat tau matoh apa madari na lolongat ku cerita bola rondang cerita bola rondang ia tu makadai sampai jat tepat tu kan melongi pada ye ia pe kode tu ko masih gi star oko ki bola ta sampai jat sunnak musafir ia naro sampai jat sunnak musafir tanya kami ni makadoko kak matu nilolep pamasam pejalor. Jadi itulah orang yang berjalan dari masjid ke masjid. Apa ia konakan naki musibah nanya itu pakutanana pengalata lakin ri melolo. Ya beko makadaki okopi matu baru le pamandre rak barale. Na pamandre tangga soko kape agsan tangga soko warung hikmah. Ya to itu na pau malaikat. Kenri pole nasa pole bolana, kenri melo nasa melo mandera baral ko baru. Sa kenro si melo lo purana nasa imele pa ko kane hikmah mandre gare. Legal. Tania Isra ipake. Bukan dari masjid ke masjid. Ia komelo ki lolongang asalamakam sininna jongkana ajewe. Acan neran na ban na otoy. Gattam masumut tamana na pasae. Na nilai ibadah po Allah Ta'ala. Na rekopi masigi mamuju. Na toko masigi ilamuju. Ia na tahu salama mananong. Ya to sinade ko sampai tepat ku belumi pada ya ko suyu pacapurangi onak sampai misai atau kami meniati untuk mas sampai subuh matu kenro kilok tetap menuju ke sholat matinro ki tetap menuju ke sholat magai iya na tahu dek gaga palawangan na pakasibianna iya mi kota tutu isang pajak na deta pasi sumpungi 5 menit masampajak ya kok kalima mi masampajak 25 menit ya na to magosip sijak bangker ni 30 menit Deka ada. Sapuri pala gitu. Yan na tunah kada nabita umma kuna umma palisaro na sabak magay decen na salay decen na ngujuhi. Meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Betul na decen na salay decen na ngujuhi. Iya. Makanya macawi ramalangi. Ya matu ko matarawi ki suju pacapuran na tarawewe tanya kami mani matarawi tau pema. Ya puasa pacapurata tanya kami menima puasa tau tema maka majasak kaki tanya kami menima majasak tau tema nasaba ang kami matu hadiana nigi tau manya deceng na cahata ni malaikai layalin ni hadiah pahala ya kode na sampa na pigaw tatta yang kapalana ya ko na pigaw itambayang makanya ya ko mate ki na din ato sampa matarawi na tau tema iya na tu pahala mananungan iya na tu nakada tau panditay na mo mate ko tatta itu di jalan ibadam nasa bakpura mo niya kami matuli makigwa decing iya to na pasabara bapak ibu sekalian na to kakal o pilalan na suruga padahal umur dan pahala terbatas tapi niya baik tidak pernah habis iya na tu penting na tuli tumakain dyan makapasi sumpung ibadah tapahan ni kira-kira kan kayo Tanya tu cerita salah itu kumaka dari sampai jatuh petung. Iya. Tahu dulu ini bicara tapi angkau kau agama. Iya. Ya naroyasang ibadah yang terus menerus. Nama aku mana muje itu he. Nama muje itu tinroy mako tu. Iya ko meki matinro aja tak meka matinro masih jana moto matu manonto pak golo. Ya to itu ngululungan. Iya poko makadameka matinro masih supaya moto ka matu sampai jatuh tahaju. Siaga etata matinro segoto tu inilai pak kasigalori pengalatala apa tinro na untuk sampajang. Yare gapura ki masampajan atau matakot ko makadami kajo matindro-tindro cinampa untuk tajang sampaja suwe idi na tahu mau pak magay nasa bakpuli masampajan untuk lako sampajang iya na tahu mau pak yo po kumakadito matindro masih jana pamoto manonto pak golo guys